Kani kajing elang kalai keren ru halor kajing ut jong kipat ba ngamal kajing duna sebab palat ya ki jaka siubil bat kajing bamdon akor jong ki nong trai ka MEECL haba kipat ba kili wa jing shai bat pha penbet ya ki bel bat ngalor kata kajing ai da kajing bentip ke bamdei ya thu ba polling do convener ka GEC ula ongru babona ki rong ba snong kira mudui halor kajing bomme ki street light hasurok a por minmit nalor kata lai kren ru halor ka billing counter badon honong thmai hakaba ki nong trai ka MEECL kila wanshim ya ki bai boarding na ki pai ba tat anda la de ka tarik khadu kajing dolar bala khlei do menteri boarding ha ka jingalang ga balong ha ka afu kha tarik nailar menta usnem kamsim la de setia namar hadu menta kidang bon kajing trekam katanat MEECL kilong batko benrap uba polling do urai thoru ba ka GEC krayo ya kajing ujor na kipat ba halor kajing bam kam ne ki meter reading card bat halor kajing he palat ka bai boarding man la ubnai urai thu ba kajing elang ka balong ha ni kasni kala IT sha ka EC banyak dan sani halor swabani ikendu yo menteri katanat boarding le si ha ka tiyo banwan uba emba asimli MLA kamolai constituency ulapan pauru kajing persya halor kajing phathit meter reading card kirke hapo sibnai da katanat MEECL ya kipat ba kasnong mulai jinglang mentarsi relation gule karai ba kandawa ba kajing pentrikam ni ke sport billing system haki shnong ki ba empat kentuk adu benda kedewenong da kajing menjurlang da kajing yeslok ba da kajing ai jimbet ke jong do pasnong haki irias ke ba propose ba introduce nanti ke kilometer kajing ut ya kajing guna palat jogi cakaban siu iki bil kapa penra kajing du nong ke portray wakta jogi patba kajing hapan jim slam online nanta kajing bam la kajing bam long consumer friendly kajing bam nang jogi nong tray jogi MEECL banya deal bat patba hawa kilit pen lodge ki complain ki but ki ba boni ki instances ke baniyo ba ya ki laong ni ba ki let ba ha la kalau ha correct ki bil dari depan general information and dari basic information to ai kalau ke bambian lani ka rukam deal jongki staff jongka MEECL tapi ni ka complain sel kalong ke ba kalong root kalong klaim akor kalong ke ba kipat bakim contoh nanti ke attitude contoh menteri nanti nilai keren tu ba ke street lighting hati babun hi benda kalong very unsatisfactory but nolor ba ki patba kisiu tikna ba ya ke hajna ke joki agi area ke kecil ke municipal area and rai di babun di snong di long bidum hadir jongka agi permit di nanta ni lap kedau lap kalau poin information jongka dia jinglang menta ba snong kumhanong semai ini ki billing counter kaplitan ada taksisni kawari ke last date of payment kini berapa issues kita kan ke general meeting untuk sini klien kan keren buat nilarai kemudian kebanyakan kalau bah hadir bah kesokan terhadap hak yang kini di rai di proceedings yang meeting nilap bah buat lagi assurance buat ki assurance lah yang kita kesokan ki kaboy pun ki point and lagi iba ka assurance ka jong ka sokar pati ka ba ja on the field on the ground kadan bon ka jing affair te ni lara begin kani ka joint action committee kan ye kendu biang ye ka sokar pada level to minister in charge pan jing penchai pan ni ka clarity hakubun kini kimat sebagai ladang penjagaan kebangi iba kamdan satya ka jing syai kedar aga jing deba kerukom trekam jong ke MEECL buat ke power department